أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. عمر رضي الله عنه شوشا الأرقم ابن أبي الأرقم'ın үйüne келіп кірә. Һәм bu вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәссәләмгә вахий иңеп торган була. Һәм вахий иңеп торгач ул чыга һәм Гомар радиллаһу анһу әйтә, шушы якаларынан тотып ди үзенә тартты ди. Эй Гомар ди, җиттеме инде сиңа шушылай итеп йөрергә ди. Син әллә телисеңме ди, Аллаһ Тәала сине Әл-Валид ибн Әл-Мугираны уятка калдырган кебек калдыруынмы ди. Әл-Валид ибн Әл-Мугира турында инде менә риваятларга караганда Коръәндә зәним дип әйтелә, аның турында дип. Ягъни зинашы баласы икәнлеген. Үзен инде бер гаилә әһле дип уйлый, ләкин ул гаиләнеке булмый. Менә шу Әл-Валид ибн Әл-Мугира турында инде Аллаһ Тәала сыйфатларын әйтә, шушы гайбәт таратучы, шушы нитүче, һәм инде иң соңгы сыйфаты аның менә шу зина баласы икәнлеген. Һәм менә шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәссәләм әйтә, Гомар ди, әллә син телисеңме Аллаһ Тәала Әл-Валид ибн Әл-Мугираны уятка калдырган кебек сине уятка калдыруыннымы ди. Эй Раббым ди, менә ди Гомар ибн Әл-Хаттаб ди. Эй Раббым ди, аны ислам диненә кертсәң иде ди. Һәм Аллаһның рәхмәте белән Гомар ибн Әл-Хаттаб радиллаһу анһу шәһадәт кәлимәләрен әйтә. Һәм бу вакытта җыелган бөтен мөселманнар тәкбир әйтәләр. Аллаһу әкбәр дип кычкырып җибәрәләр. Чөнки Гомар кебек кырыс, каты дингә каршы көрәшкән кеше ислам динен кабул итсен әле. Һәм менә шу тәкбир тавышы Кәгъбәтуллага хәтле ишетелде дип әйтәләр. Һәм Гомар радиллаһу анһуның Хузайфа ибн Әл-Яман радиллаһу анһу әйтә торган була. Ислам дине ди Гомар динне кабул иткәннән башлап алга баручы кеше кебек иде ди. Һәр вакыт, һәр көн, һәр мизгел сайын ул алга таба бара иде ди. Ләкин ул үтерелгәч ди, ул артка чигә башлады һәм ул чигүеннән туктамый ди. Бу Хузайфа ибн Әл-Яман радиллаһу анһу сахаба ничә гасырлар элек менә шулай дип әйтеп калдырган. Һәм Гомар радиллаһу анһу чынлап та ул бик нык сәләтле кеше була. Бик нык акыллы кеше була. Киләчәктә Аллаһ Тәала аның фикерләрен инде раслап аятлар иңдерә. Гомар ибн Әл-Хаттаб берничә тапкыр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләмгә килә, менә шулай итмәскәме дип, һәм Аллаһ Тәала шулай итәргә дип инде әмерләрен китерә. Менә Гомар радиллаһу анһу да шундай дәрт, көч була анда, энергия була. Һәм ник өчен аны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләм Әл-Фарук, ягъни хаклыктан ялганны аера белүче дигән кушамат такканда әйтәләр булай дип. Дөреслектә ди, Хәмзә миңа караганда 3 көн алдан ислам динен кабул итте ди. Һәм мин ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләм янына килдем дә әйттем ди. Бу яңа гына ислам динен кабул иткән кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләмгә килә дә әйтә. Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәссәләм ди. Без ди үлсәк тә тире калсак та хаклыкта түгелмени соң ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләм әйтә, әлбәттә ди, без үлсәк тә, яисә инде исән калсак та без туры юлда ди. Ягъни безгә мөселманнарга бер югалта торган әйберебез юк. Һәм Пәйгамбәр радиллаһу анһу әйтә, нигә алайса яшеренәбез соң ди. Һәм икенче көнне ди мөселманнар 2 саф булып, бер сафта Хәмзә ибн Габдул-Мутталиб барды ди шушы сафның башында, икенче сафта ди Гомар радиллаһу анһу барды һәм Кәгъбәтулла кырына барып, ачыктан-ачык гыйбадат кылдылар ди. Һәм Габдулла ибн Мас'уд радиллаһу анһу сахабалар арасыннан иң зур галимнәрнең берсе, иң беренче ислам динен кабул иткән шәхесләрнең берсе, ул әйтә торган була, Гомар радиллаһу анһу ди, ислам динен кабул иткәч, без ди ачыктан-ачык гыйбадатыбызны кыла башладык ди, моңа кадәр куркып яшәгән булсак та ди. Һәм кайсы бер сахабалар әйтә, Гомар радиллаһу анһу ислам динен кабул иткәч ди, без батырайдык ди. Безне рәнҗетсәләр, без шуның белән җавап бирәйдек ди кешеләргә. Һәм билгеле менә шушы мөшрикләрне ниндидер бер чарасызлыкка китереп бастыра дип әйтик инде. Тел күрмәкләнеп китте. Монда инде мөшрикләр тагын Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләм белән сөйләшергә телиләр. Тагын Гутба ибн Рабига килә, әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләмгә, эй ди Мөхәммәд ди, нәрсә кирәк соң сиңа ди? Иң яхшы кыз кирәк булса, иң матурын бирербез ди. Акча кирәк булса, иң бае булырсың ди. Безнең арабызда ниндидер бер патшалыкка, хөкүмәткә, хакимлеккә ия була торган кеше буласың килсә ди, без синең белән
Fikirleşip gene bütün işlerimizni işlerbiz diye. Sıra diye. Hem indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın indi buna bu Allah Teala ayta bitini inneke la ala hulukin azim dip. Dürüstlüktesin büyük huluk iyesi dip ayta. Mına anın büyük huluku şuşu söyleşude de indi şahla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına şuşu Gutba ibn Rabi'anın şuşu absurd bulgan fikrin, təqdimin tınlap tıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buldirmey. Hem indi ul söylep bitirgeç hazır simini tınlayın dedi. Hem indi Kur'an okuy başlay. Gutba ibn Rabi'anın di bitleri ağarıp gitti di. Ul şul hatletiği anlap tınlay şu Kur'an'na. Şınlap da Gutba ibn Rabi'adan şulay fikirlew küçü bula anda. Ul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi kileşekte Bedir soğuşu aldığından aytkan bular şu neler müşrikler jıyılıp şu askar bulup basqaç ey Rabbim de hayırlık bulsa ana tege hayvanga oturgan kişinin gene degine bar indi hayırlılık dep. Gutba ibn Rabi'aga көтөртүп көрсөткөн була деп айталар. Ham Gutba ibn Rabi'aga o'zgarib qaytadi müşrikler yanına. Kaldırığız Muhammed'ni de. Ham tegeler indi cevap bererler. Seni ol sihirlegen gene dep. Kızganışka karşı mene kay vakit kişi özünün urf adetlerini kaldıra almışa, kişi fikri, kişi nerse aytırmıken deyip kızganışka karşı dinsiz kala. Yoksa anın ko'ngiline din o'tib kirgan bo'lsa da. Elbette indi bu Allah Teala tarafından verilgen zor bir nimet ekanligini anlayız. Şundan soň indi müşrikler mına bu pek zor zulüm yasaylar Müslümanlara karşı. Alar jıyılalar da blokada e'lon etalar. Bu indi 617 yıldan 620 yılga kadar bola Müslümanlar indi kirib bekleneler Abu Talib'nin kvartalına. Hem indi Müslümanlar bilen savda kilişulari tüzümeske nikahların buzorga dep mına şunday kilişu tuğul ukaz yazıp şuşunu indi Ka'batullah'ın stinasına divarına ilip koyarlar. Anda indi senin ismin bilen ey Allah dep başlaylar. Hem indi tizip giteler mına şu punktların. Hem 3 yıl boyu devam eder şu boykot bilgili indi bu Müslümanlarla fizik yaktan bitmek kakşata çünkü rizq bulmay Müslüman kişi bara bir satıp alırga munda müşrik kile müşrikke indi satıp jibererler Müslümanга satmaylar. Ya ise nıq zor beyanı ayteler. Hem Müslümanlarga bu bik zor sınav bula. Şuşu yaktan indi her daim bala yılagan tavuşlar iştilip dura açlık sebeple. Soğundan indi şuşu 3 yıl ötkeş birisi ikincisine bir kişi indi kile hem ite biz de nişikli toq etip yürü alabız de bizim tuğanlarımız de başka dinde bulsalar da açlıktan ölgende de hem tegese ayta emin işlemsin bir özüm de bar tap 3. kişine de şulay etip indi onlap kişi tabalar bu 3 yıl ötkeş hem indi alar jıyılışka baralar hem jıyılışlarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib'ni de jibergen bula. Abu Talib indi kart kişi bula, bikni kartaygan bula. Hem jıyılışta tegese tege kişiler onasa indi şu işini başlap jiberuşça Nugaym degen kişi bula bir artlı söyley başlaylar. Şuşu kabul etilgen zakonga dep aytayın, kanunga karşı söyley başlaylar. Abu Jahl indi karşı çıga bularga hem sözünü ala Abu Talib. Ol ayta, Muhammed mena aytdı diye Allah Teala ol sizning ukazıgızını diye yukka çıgardı dep. Abu Talib, Abu Jahl aytgan bula, biz indi anı diye har bir narsada o'zgarta almaymiz, biz anı indi yazıp ildik diye. Zakon kabul etilgan, anın çıgı yolu yok diye. Hem Abu Talib ayta, mena Muhammed aytdı diye Allah Teala ol yazını yukka çıgargan diye. Eğer de ol yalganlasa diye, men anı sizge berem diye. Men anı sizge berem, utirisi şunda diye. Mına bu bik zor sınav bular. Hem indi bilgili yuguralar bular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tezrek kolga alıp yuğu təsirləri kilə bitindi. Bunların bütün tün yuqları qaçtı bitindi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinge indi başlaş. Kilələr hem indi Ka'batullah'a Allah Teala mına şu qırmızı kök termitlerini jibergen bular. Hem alar aşap meneler bütün yazıların. Hem senin ismin bilen ey Allah degen yazığına kalgan bular. Bilgili mına şundan soň indi İslam dinini kabul etirge kerek bitindi. Zor muciza kibik, keramet kibik eyber bitindi bu. Yok. Lakin indi mına şu günahqa qatqan yürek ol haqlıqni kabul etmeydi. Indi Allah Rabbimiz her barşalarımızga ıqlayman, tawfiq, hidayet, istiqametlerini nasip eylesin. İki dünya baxtlarına erişip, cennetlerge kirip şunda mengege kalırga nasip etsin.